Де уланде коракка сүбет өттөрөгө хастактарга Россия көңүл тустугу көрөктөйдүн бите капсыгытыгар 6-11 килога тагыстылар кыһыл мунуктан Байыр Баяндуев көк мунуктан Федор Балтуев иккен бурятиялар. Көрөгө курдук билиңите бастыкы төһмөктү мөгүнен 4-2 аксанынан көк мунук кыянер. Олата Федор Балтуев. Федор Балтуев бигетеребит. Бая Александр Багаха 4 килога 2 меснин бута. Чеченес Байтукаев катабута. Аттан бу Байыр Баяндуев бигетеребит барата Жаргал Баяндуев бенсеттага де Павловка коттуран тураута. Балтуевтар бәйләре Иркутскайдар. Кенлер тренерләре төрөппүт агалара. Саалай һә учумпу белән калды. Барылак шөйдиккәдән көрөллөр. Yen buriyatiye bağıştırı. Olan yetergedilliği bu yağınğı buriyatlar bir bastakı bir ikis mesleğinin nomnu ıllılar diye koyup. O günden barın onu kim onların cevap kapsığı var arar. Baltu yapdu, Bayandu yapdu. Bileyim bilgi bilgi yapıp 4. günde kaldı. 4-2'ye aksanlar ibat. Sülbe günde kaldı. Bayandu yap kimyen nane? Oturan herkese. Bastakı töhmekati 4 bağlılarıgar Baltuyev nada çögeddik. Nakat. Orada hop. Hayır. Diyorduk ya. Федор Балтуев Остата. Золотой финал первенства России в весовой категории до 61 килограммов завоевал Федор Балтуев.